Mana Ustaz? Jangan tak. Langsung tipiskan. A'anza. Aywa, betul lah. Ya. A'anza. Tipiskan ya. Itu kan suaranya. Dari a'anzartum atau dari awal Ustaz? Boleh a'anzartum enggak apa-apa. أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى bisa supaya jangan wa itu وعلى أبصارهم غشاوة ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم وعلى سمعهم cukup وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Coba tengok. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. Berhenti situ. Berhenti. Kenapa ini wakafnya tam? Bukan wakafnya. Wa ala absarihim ghishawatun wa lahum. Kenapa berhenti di sini? Waw di sini. Waw yang kedua yang wa ala absarihim ghishawah ini istinaf. Jadi khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Dah selesai. Absarihim wa ala absarihim ghishawatun ay ghishawatun ala absarihim. Ghishawatun ala hatta la taltabis al-umur. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun ala ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Punahnya penuhkan lagi. Ghishawatu walahum ghishawat. Punahnya apa lagi? غشاوة ولهم عذاب عظيم. أيوة. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. إلا أن nanti dia gitu ya. Tapi jangan kita langsung jatuhkan ke bibir. Ke bibir. Gitu. Ayo. Tapi jangan ditekan di punya. Fusahum lah.
إلا أنفسهم Tafwid ada selamat di situ. Nah, yang lain perhatikan, jangan di situ dia salah. Anfusahum gitu saja. Illa anfusahum itu. Ya. Illa anfusahum Nah, kan gitu. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Ayo, satu ayat lagi ya. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. Sama tu. Maradun masih bentuk nun. Maradun fa. Jangan langsung. Maradun fa. Nampak kan? Maradun fa. Makanya dibilang dia nutqul bainal izhari wal idgham. Marabun fa izhar. Marabun idgham. Marabun fa ikhfa. Marabun fa. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ini Ustaz Anis kita dapat belajar hari ini apa? Pisah. Wa'ala. Asala. Asala. Itu kan nada untuk memisahkan ya. Itu anfusahum. Jadi adil kita di dalam menekan huruf itu kita adil. Jadi yang satu harakat, nada semuanya sama. Kata. Oke. Nah, lanjut. Jazakallah khair, ahsanallahu ilaikum ya Syekh. Amin wa iyyakum. Ya. Ayo Ustaz Razak dulu. Saya bilang yuk, enggak ada siapa yang anu. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kasrah nun. Nirra. A'udzu billahi minasy syaithanir nirra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim Sawa'un alaihim
إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم Zar, تنذرهم ya zar. Zar. Sawa'un alaihim a'anzar. Zar. A'anzar. أأنذر Ya. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم Am lam tul. Am lam tul. أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم ختم الله. ختم الله. ختم الله ختم. ختم الله. ختم الله. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم أيوة. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وما هم بمؤمنين. Ni dengan ni masih sama tu kan kasrah dulu. Wama hum bimu'min. Wama hum bimukminin. Itu di situ yang manhaj syekh itu di situlah kita perhatikan itmamul harakah, menyempurnakan harokat. Di situ dia duduk yang kita berkuar-kuar kemarin bilang dulu. Nah, qaltu sautu bi sautin kaza, qaltu sautu itu dia. Wama hum bi dengan b di mu ni di ni sama semua. Nah, yukhadi'una Allah yukhadi'una Allah Allah na buka na yukhadi'una Allah Allah yukhadi'una Allah yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa wa ma وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Coba tahan dulu. Bima kanu Ani nama.
yak Yakzibun. yakzibun Aywa. bima kanu yakzibun. Aywa. Cukup situ. Shadaqallah. Di situ Shadaqallahul azim. Ustaz Razak kita perhatikan fathah, dhammah, kasrahnya kan? Nah itu i harus adil semua. I. Nah, terakhir tadi ak. Nah, di sinilah. Nah, pas kita mulai dengan seperti ini, di sinilah nampak perbedaan kalau kita musyafahah langsung, kalau dengan internet, kalau dengan apa itu beda. Kalau enggak capek kali kita bilang enggak ada ngerti. Nah, pas ngaji baru nampak kalau ngaji begini, apalagi yang ngaji teori saja, itu di sini anda akan masuk ilmu. Ini masuk nih. Satu. Walaupun sikit-sikit bertahap enggak masalah. Ya. Sabar, nanti saya minta teman-teman semua sabar. Ya. Yo, Ustaz Munawir atau Ustaz Sodik? Siap. Sodik dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Syaiqo dengan syaiqo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aywa. Innalladzina kafaru. Bismillahirrahmanirrahim. Antum di masa ada ini enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu ada enggak masalah. Lagi belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Qatamallahu ala tipiskan mana? Qatamallahu ala Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Jangan begitu juga. Qatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Lanjut, Ustaz. Ya, terus ya. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa ma hum bi.
Aywa, wa ma hum bimu'minin. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Cukup, sadaqallahul azim. Bentar ya. Sadaqallahul azim. Nah, Sodik ada perkembangan nih. Nah, terus latihan ya. Ntar saya ke Hamam sebentar ya. Siap, Ustaz. Terus, siapa lagi? Yuk. Ustaz. Man, Subhanallah. Boleh, Ya, Ustaz. bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم شيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am la أأنذرتهم أم لم تنذرهم أأنذرتهم أم تنذرهم لم خلوا على قلوبهم وعلى غشاوة Bisa saya tapi nggak ada suaranya. Ada suaranya. Apa tadi? Putus suaranya. ومن sinyalnya Enggak. Putus suaranya. Ulang. ulang lagi saya. Ya. Enggak apa-apa, lanjut aja yang lain dulu. Apa namanya? Lanjut aja dulu. Enggak ada suaranya sudah. Putus suaranya. Enggak. Nanti kita lanjutkan lagi nggak apa-apa. Tapi putus suaranya, bukan nggak mau saya simak. Ada suaranya. Oh siap Ustaz. Nge-lag suara antum, Ustaz. Agak ke ini, Ustaz. Keset gitu. Mungkin sinyalnya, Ustaz, sinyal. Ya. Terus. Udah saya dulu, saya Rizal. Insyaallah, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون Innal kafaru sawa'un 'alaihim taruh sini Innallazina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum
أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا Masuk ke hidung. Yukhadi'una Allah. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم Pokoknya tebal. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله العظيم. Ini Pak belum sempurna sekali saya dengar karena putus-putus suaranya. Suaranya putus. Nah, tapi yang ala kulli hal kho-nya kita tebalkan. Ya, Allah jangan masuk ke hidung. Allah itu dia. Ya. Baik, syukran. Baik, barakallahu fiikum. Afwan, barakallahu fiikum. Lagi? Siapa lagi nih? Terus. Yuk, Ustazah. Siapa nih? Ustazah Risma. Ustazah apa Ustaz? Yo, Ustazah Risma. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam sawa'un 'alaihim a'anzartahum sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Am lam tunzirhum tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim
وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وما وما هم هم بمؤمنين. بمؤمنين. Ya, jangan pecah ya. Satu suara. Walaupun ada bainiyahnya di situ. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا Wama tebal. Wama وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم بما كانوا tutup alimun. Nah, di sini saya amanah daripada Maulana Syekh, kita membaca dengan cepat. Azabun alimun. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Ya, Syukran Syekh. afwan, barakallahu fiik. Lanjut. Itu hati-hati ya. Tadi udah bagus tuh ikhwanya, ujungnya aja. Ujung nun, bainiyatul nun itu jangan pecah. Jangan pecah. Lanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم beda. Tebal man. Qotama, tipiskan. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم
وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ولهم bukan ولهم وعلى وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ya. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا يخادعون الله يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون cukup sadaqallah sadaqallah. Artinya apa namanya jadi khotama tipiskan yang di makam tipiskan walaupun di depannya huruf tebal. Itu makanya jangan kita baca nanti kitab itu kan setting khalfus saut al-khalfus sautul mim bi hurufil mufakham. Kalau di mimma jawarahu min hurufin mufakham itu sering kan? Sering kita ulang-ulang di akhta. Perhatikan. Diterapkan. Lanjut. Terus apa lagi? Ustaz Munawir. Ustaz. Ya, coba Ustaz, coba lagi Ustaz. Udah kuat. Mudah-mudahan bisa Udah Ustaz. semua ya? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا يخادعون الله يخادعون الله terus يخادعون الله يخادعون الله يخادعون الله والذين آمنوا لا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض مرض في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Cukup ya. Shadaqallahul azim. Cukup ya. Jazakallah khair Ustaz. Oh, nanti kita lanjutkan lagi ya. Khair ya. Ya, siapa nih? Lagi lanjutkan. Terus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ujung ya, jangan terpleset. Yaipo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba bilang ai itu dia A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Ya. Wa minan nasi man
yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم terus في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله العظيم. Syukran Ustaz. Tenang ngajinya, tenang. Bisa akhir. Lagi, yuk. Ada lagi? Yang masuk di sini sudah semua, Ustaz. Sudah semua, Ustaz. Sampai. Ya. Insyaallah. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Gimana yang saya ini sudah? Apa antum mau coba? Alhamdulillah cukup, Ustaz. Ada yang mau double? Masya Allah. Andre tadi fokusnya ke Ustaz Zaki. Masya Allah, mata beliau udah sayu-sayu, udah kelihatan. Ini perjuangan beliau nih. Kita harus semangat ya, tetap semangat. Dia aja meluangkan waktu. Biarlah Ustaz Zaki dulu. Suara antum putus nih. Putus suaranya. Kalau kita insya Allah kalau habis capek gini bisa langsung tidur. Kalau antum kan masih ada maghrib. Masya Allah memang. Mudah-mudahan antum selalu sehat, Ustaz. Istiqomah selalu, Ustaz, ngajar kita, Ustaz. Dan sampai kita nggak ada lagi yang antum islah gitu loh, Ustaz. Amin ya. Gimana saya? Enggak, bukan itu doa saya. Saya doanya istiqomah sama Quran. Istiqomah. Ya makanya Ustaz, mudah-mudahan antum selalu sehat, Ustaz, biar bisa membimbing kita semuanya. Amin. Kita semuanya. Ayo, istiqomah. Udah, itu aja. Insyaallah, Ustaz.
Untuk istiqomah kita juga istiqomah. Karena lihat dari tadi antum udah sayang-sayang capek kelihatannya. Aduh, Masya Allah masih semangat dengerin kita. Enggak, insya Allah. Biasa, capek badan tuh biasa. Nah, yuk. Nah, insya Allah nanti kita lanjutkan lagi ya. Amin. Ya. Mudah-mudahan. Mana ada di telepon sama markas. Masya Allah. Mau ke sana nih sekarang. Ya udah, terima kasih atas waktunya, Ustaz. Terima kasih untuk pembelajaran pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya dan merubah lagi bacaan kita terhadap ini ya, wahyu Allah ini agar terhindar dari kesalahan-kesalahan. Dan semoga kita bisa berjumpa lagi di pekan depan dengan keadaan lengkap. Ini mungkin di anggota kita ini mungkin ada yang lagi kurang sehat atau lagi ada kegiatan di luar. Dan nanti bisa lengkap lagi. Semoga kita selalu istiqomah diberi Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mempelajari makhrajul huruf, mempelajari perbaikan-perbaikan tentang membaca wahyu Allah. Itu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Amin, amin. Ya, barakallahu fikum. Fastaqim kama umir. Ya. Izin ya. Ya. Biasa. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.